फाइनाल खोलाखोली खत्म हो गला। बर्तमान चलतु वायरिंग करवा। देखो पूरा खोला हो फाइनाल खोलाखोली सरीगला। ଏବେ वायरिंग स्टार्ट करवा। देखो पूरा खोलाखोली सरी जाइए। पूरा हार्ड एटा अच्छी ब्रेकर आन नी हाथ में खोलुची सावर लाइन तो खोलाई पूरा रेडी। बर्तमान वायरिंग स्टार्ट करवा। फिटिंग सब साइड रखी देखी दिखाँ बाथरूम वायरिंग करके आप देखो स्टार्ट कर वायरिंग। बर्तमान प्लान रेडी होगा। आपको खाली कंटा प्लामर हम टोटाल बाथरूम वायरिंग करके आपको देखो। बाथरूम कम्प्लीट वायरिंग होगा देखी दिखाँ। ये किचन पॉइंट है वाटर सप्लाई से जगह ये जगह बाहर पा आस ठंडा गरम आसला ये वायरिंग चल पॉइंट डाइनिंग बेसिन सिंगल वायरिंग हम तादर कनसिल लगे गरम लाइन हेनी। बर्तमान कनसिलटा फिटिंग करवा।
ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବାଥରୁମ୍ କରିକି ହେଇଗଲା। ସିଙ୍ଗଲ ଗରମ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆ ବାଥରୁମ୍ଟା ହେଇଗଲା କନସେଲ୍ ସୱାର ଟ୍ୟାପ୍ ପଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ଲାଇନ୍ ପାଣି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ମାରି ରେଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ୱାରିଂ ସରିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ମସଲା ମାରି ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ଗଲା। ଟାଇଲ୍ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ମସଲା ମାରି କହିପାରିବିନି, ପଏଣ୍ଟ ଏଠୁ ନା ହଲିବ, ପଏଣ୍ଟ ହଲେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ସବୁ ହଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମସଲା ମାରି ଫିନିସିଂ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଲା ଟାଇଲ୍ କାମ। ମସଲା ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ମାରିଲେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ହଲିବନି, ପଏଣ୍ଟରେ ହଲିଲା ମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଲିବ। କାମ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ, କଷ୍ଟମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଫିଟିଂରେ ହଲିଲେ ଲାଭ କ'ଣ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିଚେନ୍ ବି ମସଲା ମାରି ରେଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଚାଲିଛି କାମ ହେବ, ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ହେବ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବ।